shameful woman be. Meanwhile, can me so life and me can odobroni answer because you are evil. Say odobroni. Odobroni kwa no ni ma mi akosu answer wow. Na woni mu no me nkomo odobroni wa but I'm just doing the work I was say me twemu ama adwuna deda me twemu ama bobo adam ye de aduro ayemo kwasiafo ma ebinumu a mo ma me na komode omo mo ofie a mo de sika kwama kwasia bawe ya ono onya adwuma oti Germany all in the name of say udo ma me akosu asewa na ma me no what on to ma koma da dimifo ma enkwasiafo ma a mo bobo adam we me se me fa mo ho yes me fa mo ho ni kuru de ko jonto obeka de opeso oka be ma nya twafo oka nsem oboa papa do one ne yile na ba ife le say Germany omu free till na ba ye no mba be meji wo Germany one mba be meji wo Germany no asoro mo ko na ga ewe ko sa asore no e na ohia papa ne wo that time no na wa wo ne matre awie ne last two bonds no e na ye papa Ronald Kwaku ne ma et believe Asante Queen at your own risk because what the adia kata ne ketema so and na se wonni nyame wum nti mu na wagimi a wo be follow this crap me I'm ready for any balafaka opa kwatwi obi abla won sa me meleye obi na kiedi na tamasa me kawada me mele ye be kwa de pepe before say you insult odobroni no you insult yourself first because oda ye senior oprega unko papa ne so net then na still ordinance na so aban mu ordinance na o so wo ko topa obi ma papa ne yire no o da so de wale won klata mu oba waja no e wo se kwetwa won klata se mu nyina woni mu but still na o da so wale won klata mu so what are you guys talking about e jibi phone cham wey verity ha me sure ya me nye coward and na asama be ka ne me bo wudua bi wo mu me fa woni sika o de ache me mo pene da mu business a mo betimi atwu so no me fa ho ba so be bo kin ya to me so abela nya no kole wa akwajiba ga ne life so wa bo kin na to me so you ready say wadaka so na de bedutafo asie ya I swear me ka no wa ha enough obeka asema fa me ho a ka no kole de me kan say ye disika ti ko ba abonten no sika na ka ye di no e na wo say ko be kan ho ase e bia me di sei we na me di ye de isro ye kan say na me di ye me de me disika omo ko Saturday so ko mo you see that ba MTF for some omo yi no omo service nenye me ne wo ka say pokua amanfo biensa afre pokua adwo musika afri girl no wo did you guys think say you can bring Israel down Madri mu omle se get Rebecca cho say Israel kan ho asem busansan ko be na de ho asem ba ye wagimi tia eti wu musa because you want to bring Israel down ye be say pamni free app so app na ate app no aya wo dia those that time no 2018 2020 no and 2019 no na me shawari boni bi ase enu nti na me na me makama no atum no because me ka say ye bebo me akume ene me de me ho eti uba du bebedu obi aso ti be pamo me Israel obi aso ti be kam anka me manu antum me po obi amana be defend wa wey laughing emoji one year kwaji wo 20 million ni wo 10 million na ba bebo kin ato me so ba be cancer ma to me so a me say you ready na me kan no app yi so me ndem de ye o masoma o hima jaki ne masoma me nyane ne e free man dey ko me sa asoma ne biem me ma mo fa bu kin ne ma me so me mo kin o ti da be kasa be se de ma ye me kasa ma ye ne me nya ye me kasa me nya ye e na nyansafo a wo app yi so hu se mu bo kin mo jimi o e na wo se me ja o mo ye ha me na ka be se wachi aka ka me ma wo me ye sa de na be ye no obi a wo adwiri bia be wo se e ye kin ana na ye sorry aba ko pe obi aso ye say e sorry ye say asama chi share adwuma
Me ba nyame nkwa na me kasa. Nyame nkwa na me kasa. Nyame nkwa na me kasa. Mo ko share dwuma back door de ba be di mo yonko ba. Na me say enu se yenwie sa asem we no. Asem ni ntwa no. Ebinom do mo ma bedwitwa so. Ebinom do mo ma ebedwitwa so. Ebinom yale adadam, ebinom na ne agu mo ho because unim asem we mu. Muni mu maache. Na najebi ni sika ya ni bi. Meka no kura kire mo de. Maka start so we now we na record and can person me the start say any JB asema wo kan sisi more questions be bisa because edame phone edame me pa cho me basika edame phone so sisi am tie JB abekasa JB bekasa e wo kwen life so me bo na watie na wa chechire mu ye. Okay bro yes ni audio sasa makase bi. Okay let's start up with JB die ni hia me be say JB asem no ene na da so sisi a ye tie JB me ba yentie JB na kire me JB asem na o kan kire mu ye na me ntia se me ba JB wai ni ti sotu yentie ani wo hu ni sisi amba cha me ba yen ko JB die no so pa cha mo nya let we are doing then Nana esa na ba what is say we are doing then so baba metio so sika ni ajeje ye ni ajeje sika say 300 million me boa sika say na nya 300 million me ba chuo e dey ba sam na iso ya fake se be ka chuo wo sika no na dey asam na me mfra wo ba ka dey me ka chuo ne dey iso ya ka chuo says then na wo fetch the wo ka kire JB kire me na yentie Me ka kire ne say matese Queen Emma asem no yenhwe mu ye because matese lawyer fee na Queen Emma ka no oboa ni pakro ka kire me to be ya ga na be ka kire me say obi a friend say Queen Emma de yesi ka no to gold gu ne ho no ka kire o to ton tale nti o post sika no nya botre oh bro me be ka ni nyina nya botre kan sema no nya botre o de nya botre me wa na to be a guy be ka kire me say wa fra Asante Queen sa se wonya Queen Emma sika no na won fi no na Queen Emma obi aka is Queen Emma de friend say yesika no to ton tale ni gold egu ne ho eti yenyai minti Asante Queen na so wonya de wo ye no Emma ni the video bi kura send me say de wo ye or the tag me TikTok no so emi hwe Queen Emma ekomu gold ni ade ade ye better life a we get history you be say ah ye dis scam sister no Emma me ko frege bi say je bi me a post ne ko frege choosing Yesu ba me ntwantoro ko frege choosing Yesu ba say e yan pa say Queen Emma the lawyer bi ka na so de ne ka dia ene na mu nko chie sika no ma lawyer no straight away e ma mo fama Queen Emma because say na mate yesi ka no de ton tade ni gold edigu ne ho eti besra no because yes I didn't scan almost scan one ho so say benya sa information no and na be catch me say sis asama wo can be friend choosing Yesu ba me friend we am frɛ Satan na Asante Queen wa life na Satan so ma bo Asante Queen kura ma ne da say na Martin to be kura ba be catch no to be about the catch no nti de me kan nyina wonim me na me kan ye ada me boa me se dia na mbeka sema kan me ka minima me ka sema na me kan ti audio ni na si yenko wo ha me ba chuo nana esa na ba what is say we are doing then so baba metio so sika ni ajeje ye ni ajeje sika say 300 million me boa sika say na nya 300 million me ba chuo e dey ba asem na iso ya fake se be ka chuo sika no na dey asem na me mfra wo ba ka dey me ka chuo ne dey iso ya ka chuo wo ha me ba chuo me ji with dey na me fa wo se be dey sika ma me the GG is kind of in one frame for some days now me train some frame now me feel me coming I one day interview like this what be so be question like me passion nya bote JB one day me respect so kan okre me ntwanto one day pe na ne enfrɛ ade chin ye yan frɛ next day na me be frɛ wo kan okre bro me no what the kind matter yenko
Okay. Say one more this, one more the bay. Yeah. You know, my friend, you know, I think some days later, and our friend is in first scanning coy, and my sister say, me hold you. And was saying that I say, yeah, his royal soul is me hold you on that. I'm seeing Fankoma, a young Fankuchia lawyer, Neka. It's in a chain, because I didn't even Fankuchia lawyer, Neka. And I think say his royal castle, yes, a man for say, Sikano or the bit of ton tare, a dintin and a miming dear. But me no, when you're let me discount SND, Queen Street in my waist. Hold on. Okay. Me patch asama yenya moye menti asem we yo. Ya no na maka ne wa. Unim di enti a mam wan sana me bisa question no. Na me rest all kind of cry. Min chatro. Me person nipa hu say all kind of cry. Audio no, me start say me be bo me bo me say. Me start ya na ma pause no wa come was unim say. Me kanya kopon say. Ababa we video na we man hwe bi. Sika dina so mbeka no kura man hwe bi. Because me sha me a quick temper. It's me my virgin boy. Any amount for the share say omo record na me dey be life. Me ani mu dey me man hwe ne. It's the ekoso nyina akra o we boka me ni mo hwe. Says my make 7 children na me ba be ye o ha na ene na me start ya me ye no. Audio bia me bo ha bia me oh. Audio bia me bo ha bia no. It's royal. Yes daddy. And when me catch us with loyalty, me for say, would your mancroft and when me catch your bonsu platform so loyalty too much. When some Kenya we to be what then Judas, and Jebian saw with that we see to be on our starting one sem nanuka as now to be a say. Work in Saint-Pierre to be me for winning team United and no one. I say we can go because to be na ma ene obi an so win for bone. Me wien so to be me say enu me say wo. Me ni umi ba ko enwa ba ko bewu. I'm telling you. On loyalty no loyalty with the mom me for saying to kwan enye talk ko say wo the climate unim me kwa adwuma on ma nya audios ni nyina me me jama maka sasa why mpama cho why your man sis na me you say audio bia me ba be bo bia me start beginning na me bobe to say me man say me bobe 30 seconds am pause audio no na what come in say na ma bo akwa serious all kind of cry but cho sana me you for her now enti we no what come in say ma we enti audio ni si na me mbo foforo Time alcohol and uncle, yeah. Can you Jim Martin say we are on 1 year the man? Sis. Bacha what to make her? Baba mete. Bacha what to make her? Me bacha almost so man. Ye na o kasa no form. Me bacha repeat almost so man. Because o ka bia ma no. Me so ya me kai. Say. Can me dey to so dey me manipulator. Shey na wo be wuntam. Ababa wale. Say me be true bi o. Me catcher will say I think that me catcher will say okay say oh, you were not down with the idea. Me kwara say this because me pese be sa be jiska bi mu tine ma me kwara me nkutua. Okay, 70 million o makodi are fine. Okay, 70 million o makodi are fine. A chain no be catcher me say me ntwe na nka me ni Yesu ba to the Yesu ba na mama me say me mfre na nka me ne nko. But me ana cast challenge unhia because oye grown woman in tin say wonya asem so ono abedi aha kadoka e ono abedi scanner ene say no to be scanner sende no yeah but man can cho say if you kunema edi sika no kwa de tontare a enyame adwuma ne aye no aye yeah sana okay no I can't say plan na no oboa I can't say plan you know with the idea say yenko uka so me pause mami ni kodu a aha no me kan say me enfa ma no yenko busa this choose Yesu ba no o ka kire me say sa na me kan de ne yenko na to be kura ba be ka kire no later no be ka kire me say wo de enya scan enfa ma no enya hwe akra no boy ni ba be kasa wa boy na wo ni this sia no atin say how be ka bibi ba yentie me pa cho me bo
na se sa asam no kwa me kan bi sa asam me kwa me kama wo doctor kwa wo botu gu na papa wo ne sitane ya ka me say ne nkyere ye enti so hwe na say wo de wo Hey, nsopɔtɔ ma what can be said? me kwa me Jesus Christ. Unza me kai. Me pese me nso ka no kro. Anya se me di wachi se na wo be ye bia na me di wachi o da bi me support patron love nya botre. Me support ni ama hu no. Enti me pese me nso o ka no kre. Me di wachi se wo ka no kre. Se da achi bi emfa problem emra obia. Enti me bo record na. Me bo e bia 10 seconds na aka no beto aso because se wo ka no kre woni masema wo obia akọ. Okay. It met me when yes. Mo fa Hollywood ma me why mpamacho. When yes until I remember. Mo yi Christmas when mo fa Hollywood. Germany Nana esa na Hold on. Obwa. Edu actually no kwa no wa pa aba because me need to be me enu. Ni ya guru na ma wa pa aba. Ama na wonu ne wo kura so didi sika no. Emma ne be kan say Okoyi kwinema dressing bia no wa dress or the nam court wo. De baye na ahye no. Say he dey oye ne ho, e dey oye no nti no dobro ni fo no still mo da so mo ne yesa no. Say girl the dress on the court wo that day. E ma ne ye ne ya. E no si wonya biem. That day ahye ne papa. E na satam no kwani nyakopon no kwani meka. Na adwene ni so sa. Ye ne ma na adwene ba so. Say ye so the tontade ne gold gu ne ho. E to ko hu ni picture bi I send the papa, the video be I send papa. No was so minye don the girl na ye. Na mama audio na nko. Okay, yanko audio no for so. Audio ne de omo mintimi hu part 1 part 2. Nti na mebo bia no, me sure say na audio bia mebo bia no ni na wo. Nti yanko we so. Wo wie pa. Wo so ntimi be din samane wo ha wo wie na wo di activate na account no. Na wo pen ba bia tena. Obi ntimi mebo no. Wo ka do be ka wie pe. Wo be wan so be di activate na account no. Hold on. Okay. Asante kwen mi ana me be sa story we ne to asoma ye na yanko. ma me ka asem bi mi ana me be ka cho se mi delete mi account no ma de konti as that time. Na nye me ne oba ne te. Na oba nta free mi twem. Na be ma papa na edi me. Oye fraud guy kra no wasifie atofie a be dem. A me kwa Ghana me use 4x4. It's me be ye with that me bu me mama so nyina sisi akoso legation munim. Those who know me 2020 omu nyina ni me boy na me ni guy me kunu na me ni guy no. Oye guy boy. Satan otehwe obebu me yekume. Eti se me na se ye be cheme ya na me delete me account. Eno no ma okọ ka kire na wa mu nim say this time me delete me account. This time me de no kura na ebu. Eti me ni baby akọ we die here. Kanokure na nokura ye ba akopɛ wontimi fa kontompo me hye nokura na amu Satan na me dwane koye no eye vida sexy vida ena de me kru ne ba abonten o de me boy ne ba abonten na hye boy no So we will be a chiao. this me chiao wo de boy ne ba abonten na boy ne pro me ana ka che me sese me anya social media oni me mienu tinton time ena o je ne car free me nsem Satan opam owo me si abonten se me nkobe ma me fie Satan me fie me ni mienu asi owo me si abonten si videnti possessive vida madame me no kwede e ba ko madame rough ena ma me delete my account enya se me na ma me delete my account Satan so ene lady na wo support no afiesi kapa me di kan pa wacho na asem bia si minimu hye se ne na yede yemi yo na menya bia mu da because this is the second time I dey we hear me me nya bi di amankwa me dono pass me dono ono de okay me nua no oni haw na me nua na mama kwodo wrong person me nua ne me anu nyina o nipa na be wrong me nua ne ntam afi na me nua na hu se na me ye nipa papa sister akua sika na nitric de ade ma ade onyo na de ma yo ye kodada ne ba kodi ade firi ne ba wo e ma me trust ya dan for the man no edu akire ya TikTok so ye boboja no me beje ma me ho because na me ye fake account and na dan for na ne wodi Asante Queen achi no
I was see yen ku esroya yen si na bo a wo twa toro no me si nu se yen wie no na yen mu bia bi bele ne ada dem because minim dia maye uso nim nante unim nante ente obi onim nante bia no e wo so usua no koreka ono kora wo fom no kofie unti minti mi kwaji scan gu madam fo ni mu aseda make sure asasem bia kasa no bia ya asem no kore eno de meja wo seko na emu sa no entro bi wo mu amdonyame e kwa me fa so ba ye no sa kwan na so e be fa so tire udansa sa dan fo kro na o mi ami ni so na dia de na ba abontino di ama mama lu mu nyina adwa me na be ka kire wi virgin mama lu on shia me da oni me da di ama mu nyina ti me kan kwase asem kire me na me ka kire wi me dia dan fo bo ne so aye e wo app yi so because then we will fake account. And I have to do this for them for no. A reaction me jane because we did me picture bar on thing. Why don't you be picture in the bar on thing to do dirty work? I will never do that again. Tina no me ko pay face kapakra cho. And this amount to say it's right me say nya wo na we ye minim. By next time yes I didn't be. Obetimi ekun free for nothing. Asante Queen. This time around there, me delete my account. Oh, me no one I show you love, real love. I show you no fakeness. Me man show fake and try would that. Say me, ye catch me say uba bewu. Me yi me kidney back home. I'm doing. I'm me yama. I'm telling you, that's how I am do. Uni me nyana na ya nya asem. Me di wachi. Catch us me nyana ya. Em say na me nyana na on kanu kreja na life mano. Emma me power chose me so me say no time because me nyana ya enti. E ha me nyana no. Me moja no, e ha me moja no sister. She dey odi ya me so na so di na ti. I onyame ne me dance ni ne me ma ama wo mo. Unya obi te say me esro ya da. Ke eja kura ka be de me say be wura mama wo. Me ni wudi nkomo, me kunu kura wo ho a, mitimi gya na me ni wu na edi nkomo, me ni wudi nkomo 24/7. Na me toto ne mama because me how to do management. Me chose ye way. Me think ko pa aboafo nyina de blow. Abla wada o. Asante, nyame be chia wo ka. Tina ma me bi ka kire wo say, "Esro ya de enko na wo nua ne de aye wa obi enye ubi da." Enti wo nua no wo ye ni safe. Ma me ne ka wo nua say but wantie. Me ye obi a. Me ya wo papa na de boni tua me ka. Me nu be ko gates. Etitie ha. Me delete my account. See me ha, se sani account to wadwu say, eti na masuma batilos na. I don't motherfucker care. Or mama 20 million, or mama 10 million, or mama 1 on some fighting me no. Me kwa ko she amanfo funu wa ha. Me she bi mafunu, me she bi mayalem, me she bi no mo na ya tatai. Because my yam ho adwuma. Be bi no me ko so a, e be to so metan apu su ka no kore. Mo frɛ no kore se nkontompo. One will be an anybody will be a what Timmy Jan life for Echo Jan life for so near to get a man of me and to be my one will be that. One will be that. One will be an anybody will be my son life or the son life. I'm Simon near Nayan Connection. One will be that. We are shimmy for. See what okay. It's about plan and no see about Pamuroya man free happy so. Okay, now the Lord friend about. And you guys like bad. No, what the boneno. What the boneno? No me a kunto kwada so kunto kwada ko sort happy so. One no afro obi oprega. Ablo ye senior oprega. What di obi kuru? Sempo kura papa no ja na yele kura. What about nema? What about nema? What about the ma? What odin kwati no awo mo. It's so sad. And then was so ja oba no. Omanya wo krata so. Still, who ya side check. Who your side check? Whether you can you are side check because one wa bemu. Na you mom na ya wa no abemu to your senior player. So motherfucker, stop that shit.
You don't deserve to fight for my Kosu Asewa because you can't see now the tea so. Because me and my hypo say you are superstar. Me and I'm a hypo. It's a Juma crowd so be. Found Sakoya Juma. Why? And I'm more Jimmy Chimmy and so for my Kwasia for maybe Muni Munya some other sequence. Muslim of my Kosu Asewa. Necessary same way about Kurampoa. Papa she Samaba or Sakamuja Papa she. Muslim Mujama Kwasia Barry or no sofa and Sanya Juma. Unya Tegana or Peshu crash on your being said. Oh, my mean to go accommodate on your being said, who couldn't move for go accommodate more. Shameless woman be. Crassiphobe. One of your cobble. Okay. So would you now when I'm and one I'm saying to us? And I'm on a more contact away. That may confirm being no bet me. I bet some case no. No idea of it in account to no cop. Now cop. Open baby at now. I'm not going to mean I said, look at me a while. Me jama me na se mo ka be kwa kofa de. Hold on. Me jama me na se mo ka. Hold on. Yeah, can't be our same mini case. I can't care what. Because enkomo bi wa wane ni consent kebab on thing. E bi na maka akere wono. The life of Lusika Manson kwanta hima. Se oka kire otimi yema odobro ni yes oni ma me be ye one. Ah utimi de ba TikTok ne so. Emma obi ehun so odobro ni kwa akopa achew. And I'm here to kwa besi family. Eti mi ne wumi enu nyina ya say ma mini case. Una wo de ba yo, ba sa time na o say ka me 2-4. Eti mi ne wumi enu nyina me yimi wo frim. Ya say ma mini case. Say na ya wutimi de ba ntem. Why na ya not na mic na nim kasa no? Ona ya kasa. Okay. Say but brother me yimi wo frim that be blom yes am a hypocrite. No, I won't do that. I will never do that. Say na ya Lusika. Aduma bia you leader. Bro, see me. A woman, but me nyane a team. Okay. If I will never say me who free. Yes, sir. I'm being hypocrite. Sir. It's bro, me who free. Sir, o kan ho bi pa. Yeah. What dia wu. Ma me akoso asewa. Omutimi dad, ejema ya akoso asewa mpo. Ekoso ahene. Any Lusika. E ma so kwanta hema. Omutimi ye ma girl ne ka sa obaba fo mama me akoso asewa no ma ye one. No mama mu kun legacy etimi wo a wo no kofio ni wo ye funu ade na munti no wo be kan wo app yi so ne akase wo na wo gis Na cha se mudi minika be o be catch lion e be de lion I ma asem no ye toro kan no me ne wo me no nya ye ne mama me na asem no na cha koso se adofo na omudi mu achi na omo pere ma me ne nkwa omudi ma me na chi omo chem lion no na mo sande mo omo adwene di agro exactly Who will ya kwa ma bon so na me meti uti me say play make I play audio bi a obi a me wo hu wo so mu aso de ma Hollywood what be there yo Israel. Mkabi Mama mi tu jana na ka mama mi tu jana mo man tu jala mo man ko audio ni do esa mi jana so beti because of some God mo man ko o de wi ya 19 mi jana so beti kura na mo beti me tu no na mo di nkomo why mo man tu jana na yen ko ya ni ensem audio bia wa ha bi o chirechirem ye wi ya we do that Because yen kwa na bro ma min kasa man panya abotere ati eti my account na min delete because me nya obi abone e na ma kire wo mu de enta me delete my account no e ye be ma na me ne te that time no enu nta me delete my account no e na wi ni so de me no papa me ka no kura cho me no papa me ka so me no wi let's try na sa wo kura mpo me ne wakasa abra me num sisa eti wi ye de ba de me make us me no wi me a rasta girl me dey na de betu so make us menye abu me se me ne wu nyinala ye de bone so far as say ye ka tse wo so do body kopa ma me ne chew a wo de betena abonte be ka asa asem no emene ye gusu e na adofo ne adofo ntamatete anuafo ne anuafo wo problem because of say Timo Doblo ni Timo Akosu ase wanti obi wa akra pa won na dan phone kasa biem ni nyina ye wa ni nyina ye wo wano na de se ma mini case untimi ka wano ntum kontompo di ba
Ya kan ya mo me yanko no be fesa me yanko. Onyene ho no be ka de wa. Eti be de wo wan na asem ma me kosi ase wa case. Eti mu na wo manipulate mo adwene no. E to mo adwene say yesoro ya. Me ko Odobroni wo. Me pese me delete my account oboa. Pacho mo chire Odobroni, God bless Odobroni. Pacho anye life we as na say. O chire sa God bless Odobroni. Pacho bebre. Be me pacho ma me kasa me. Mati ye nyi Odobroni mfiri bibia mo. Ye nka so ye nka bibia ye ka chire say defending. Oh, na wan na mi to be ma mo nya samene na ye life. Bro on me to ho me se ma obi anya sa me sere. Why? On no kra na mama kalive mu na me maba life. Ka me se me ba be ni chablo pacho on me to why? E ma mo no spectate wa me se wa be ye me way moderator na film se me pesa ade no. Bro on me to why? Wa na ye ni tika kraka o sha so o mitimi me no. Wow, be yes sir, no me Ti se krohia ye de ko afom wate. O sha so o mitimi. Pacho ye nko sis. Enti wo na wo say ma me block kwase bi wa ma me block no. Mu de say ye kanya sama jimi. Wo na wo kasa bebrebe no se me delete my account. Wo na wa say ma me na sem. And na sem ma me kanya ntro na me twa. Wo betena app yi so kan ye. E ma wo de ohima ne kura beto wachi. Wo de ohima no e beto wachi e ma wi akire ka wo ye nya asem wo ho. E ma wo be pa ache wo TikTok yi so. E na ma afia koto. Ye di na tem. Ene maame isro ya mtimi nya efe koto edidi na tem. Maame wo ye evil kra chen me wate. Block. Okay. Me na me strong holder. Me can ho bi. And I am went that day no. Once me be boom be. Se mo pese mo yi me free mu. Enti na mo yesa. Me said na me ni kwase check o. Na wo baby ababa wa na. Hold on. Enti me said yes. Asante Queen, ya minchi ya woka. Eye keys. Ya kochi no. So me yingo ye so asa me Odobroni. Me ya mama assignment. Obi eni wa me na kasa. Obi eni wo. Me Odobroni mentano. But me kwa no ne echina kura kan wo me do ma me akosu asewa. Enti sasema beto wo so. Na me se ye disika. Bra be cheche mu a. Ma me bia bon se se wadi ni kunu bla be cheche mu a. Wey, eye nkomota. Ejiri fo de betie wo. Ejiri fo e na betie sa ukinsi ya uboyi. Because ka ba ya no aka be kire ba me na wo so odi ni kunu a, oni kunu o ma na. Wati bi ahye nyame na di ni kunu a, ukuru papa no, o hye ne ma no. Ma me na wo sugu so no. Sikala mi ni wumi ni ye di na mu nwura pokua no. Ana o se ka be kan ho asem. Enye nkomota, enye diverting shifting cultivation. Ah, wo beka sa abeyin nsam agu me so na me ni ano. Woni me. Nyame na me wo wora fi ana. How can you kill your master? You wanna na afre me se bo se mi nam di wachi. Wa ji me dodo. Se na ka wa ma abonte ka be ma abonte da. Because me ka che obi ase ye ntwa so. Ye ka obi a wase ma me akosi ase wa kesa. Ye ka obi o ye enemy a ye wo. Because who the sika and I would mammy na chi. Lions, yen chenny, yen send China for near my family. I shall only say papa. I send the open a dear papa be the clamor. Me ye juman me to dear papa. Common designer crowd when needs a match in Musa, way, Kurasini. Kurasini. Mo ye juman mama kwasia by way the filter. Send me be too many me. Me ya any many money. Me ya many money. No dia tu oba bebeji musika di machi bitimi kwasia fo ma blo bona yenko. Okay. Se take mo pese mo yi me free mu. E so ya na akoka ansem we nyina. E so ya na me pese me boni di na pese me kasa. Ko ne take o kasai ko pa wo mo nyina chawo. Me pa hold on. Get be a friend of Hold on. Chico, me ma wo 24 hours. Minim sa wo ye nokwafo. Ada me phone frɛ wo ye da na ye huru wo. Okura me number kura na wonim. Me nchatro da. Pacho mo share ma check na o mo Mo sama Chico. Mo sama Chico me sa wa wonim number frɛ no. Asante kwe wo ye kontompo fo na be wu kwa. o ase da. Asante kwe me se wo be wu kwa.
no mo pussy ro on be ma wadi wani so eti be kan asem bi wa na no mo nyina ma ante ma se me ka kire ne se me be wuda ono so be wuda enti o ma yensia nyansa na ye hu se ye mienu ye be wuda ti bibi wo no ye ka no kure ne ye wonto ye e na mu tu ho no na mo se me be wuda ma ka ne se me se me ye sroya me be wuda ono so be wuda enti ye ka no kure keke take obla me ada me ne take ekasa ye eye da na ye nyina ye wo life wono ka cha me se me fretical na o meyi na no so oni ofodo bro ni sika ensi dan a na tickle eba me friend no ma ne ba me life no so e no beyi na no e free wo me chicken ka say bia mu da e free wo me wi abi ko bo wutua wo wachi na wo fa chi kodane a wo fu be hye tickle wa ha mo fa tickle ba me Asante queen ewu nyame be chia wo ka nipa o ma Asa check your man says member audio na check your tie ni ana. o manemra nipa o ma o ba bonten no nipa no ha o papa you are not credibility wo form ubo keys na was some power do bonito because who did na munyina pepepe you were senior oprega emo obi amitu mother mesremo emo obi amitu mother was so wo nka se me na meboa mesremo emo obi amitu no because no onim this sister ne pa Chico Mr. ye bo audio bi God is only Asante Queen on me why ye bo audio bi Wa no akọ. Eti me say da ye. ye bo audio bi Wa no akọ jino bi life fe. Obi sister ne. But the tie Kasa says. Eba. This Kasa. but audio na chicken ina no ma me pa cho why Eba. Okay, check out. Why you read this all be audio na no? Okay, ti wasun yanko. Ochiam yo so ni na se kwasna na wasun a. Nti audio no. Wo mo be. Se mo pese mo yi me free mu. Eti mo yesa. Me say da na me be ni kwa share check o. Na wo ba bia ababa wa no akọ. Eti me say da yesa. Se check mo pese mo yi me free mu. E so ya e na akọ kan ansem we nyina. Saturday na mo life. Na me pese me boni di na pese me kasa. o de ma to da nya abotema ma chicken nya abotema chicken tie ho no pa cho Get be a friend of get or your bone leg be. Na friend simple. Bone leg get be. Na won fe get be. Oh. The person oh. take your pa cho hold on check your pa cho o utie audio na Asante Queen se me ma ba ho bro cheche ni mu ma me wa na won yima no wan pa cho Na dia wo from me pa. Me Ya wo is me roya. mani abro mi kwakọ bo hu Na dia wo come pa cho check o. Wo kwasi ya wate. o de me so de Hey, madam, you have a three steady or. Take your tie. Ono otemase. Take your tie audio ni ye. Tie me come achi na wati ni ye. Why? Me come achi kakra na wati ni ye. Se mo pese mo yi me free mu. Eti mo yesa. Me say da na me be ni kwa share check o. Na wo ba bia ababa wa no akọ. Eti me say da yesa. Se check mo pese mo yi me free mu. E so ya e na akọ kan ansem we nyina. E so ya. Na me pese me boni di. Na me pese me kasa. Kone check o kasai. Ko pa wo mo nyina chawo. brother Asante Queen. Asante Queen cannot. Me dey say me the one na when we say me page wo me attacking na me am say Asante Queen the one can kre. He me we asema me kan asem bi. Me chiri ni me ni so ohye. Me bibia bi but me chiri ni pa on kan kre. Me sro bi a ne ketre ma ye ntro. Sa nipa no obetimi ama wako jail. Ewa abra wonye boni because ntro wone ketrema so ntro ya adada Bible cassette ya ntro obetimi de adada ne ketrema aka asema enye nokra to so obetimi ama wawu obetimi ama obi awu eti menye se mempe Asante Queen na asem se bia minya na meku no minya oye nipa te se mia mfu so wo nipa but the length I would bet me dear chan trot ni personal. Me tia chira bones na me hwe no. Sa mo be study a his royal first na game ne start pa na me attack his royal sas o kwatwichi rose gold mu ebe mu ne na prempe ne ye ma bufu ela mbedi di na tem
but Ashanti Queen the any bedru baby a obebo key bi na nya no kore no mabeka na still ga ni twantro na me beka say obi o twantro de me mpɛ wa asɛm na wose twantro bi wa ha say ene pa na de bia me kasa Ashanti Queen twantro be ne wose twantro me da me baby me kra me nim say his royal bo wo me number mpo because me kai no mpo ena me nya WhatsApp call me kai Israel kra ma brabo bi so no kro benya me number ena me nya WhatsApp call me ka se ni papa bi na efre me a me peke ya Israel abuo ya wati wo yo ena one Ashanti kwase no ena o ma afre me wo phone so ena o mo say ale oba say oba say money flow bro ena o mo say ya te se wodi maami akosia se wanse nsam no ho asifie ena me say o me dem mo fam kwa sesem free me so na me kra dem ena me busa ya friend say Israel say adam mo de ma to life ana ena was say chico bra ya wala na me wo that day na me wo yes Matilda won say ena you was say ya life so bra ena me kra me yes na wunya me number wo hen ena me kate because the man me call life no say and sure mo so mo gina o say o makoye damage control yes me suro o mo eti me koso ma o ma hu say me nya da me suro o mo ena key so na o mo obo ede to me so say ma me akosi ase wa me didi na temti na menya sika ede kosi fie na me course na o mo peke me na me course na o mo peke me no question bi o mo bisa me ye Ashanti Queen na na bisa me question eti me ya show Ashanti Queen e ma Israel be frɛ me because me ba ye no enya na say me frɛ na your life say me frɛ o na me frɛ o aha eti me ba ye o bisa me nya abota mo amu ka say mama check ka sa me platform so no the platform na say odobro ni mu phone like DJ Fro so maalizi mu nyina Fro so other opponent nyina Fro check be from me life a enye bone because odabi oye da bia ti mu fa mu Jimmy na mo nkoda mo da mo say mo mpɛ no kore Jimmy Fro check ka sa court case na say ana kasa take kasa ebe asa no ena obusa me dan no asem na me si o me samusi mesi dan ya se dan se de nhia me ayi mesi dan wo Kenya ase abrem a aka ayi plastic TNJ nti Ashanti Queen wo be bua me a bua me ena osase yesi wo kunu bi na ekunu ni wa yire ni wa kwaje na afro bi se na me si me ni kunu eti one was chico abusia panyin yesi abusia panyin diu ena me say san cross sem me mbisa me wa ha enya sa mesi form ena otsa twe one sign last one o ma ye de see me say oh was an kan say yesi mama akosi ase wa wadi na tam no wanya sika na me so me say odobroni a Ashanti Queen wo ne his royal musu wadi na tam na mo hya wig papa na mo ba na mo wig sa horosapo mo wig den na mo ani mo ya gase na mo de wig ni besi eti se ne me chickle me so me de eho asifia me ne mo nyina duka da ya wo si musi chickle e wa na mo si me asem ni me patch me busa question chickle musi chickle what touch them we musi na me busa the question chickle me patch ayi me pa nya botere me ma be pa wa chawo na me every day no kra me ne wa kasa me patch wo ma ba odobro ni wa be pa na chawo se be ba no me dabi na me kranka me mu me na me bua ma ye wo ba Ghana ye be chew na me wo ye da be kana se me se wo be ka de no no masa kwase mu miem na me nia no o pa chew we chire wo na ye Ashanti Queen ye o ko chi wo no wani begu ase mami si makasa wie me to musi chiko akasa ria musi obi a woni na di agloda woni na ye niema se ni fa kro no ye fight anything na nra panyi bi tu mi fo se me fa makodi engu fom me see me trust me catch obi a say me too mother for say mother me seremo only queen madam for makodi engu fom enye bia me na di agro pen ntwa so waye made mabeka mabeka and now ba bon tana ubo keys eto me so me ma umo keys into me so obedu me bedu o drop it audio me patch mo mute mo ho me say oba no mute o bedu me bedu o drop it one audio me drop it 10 obi anso obi a o na me nya madre say me ko baby because who there tina wo bi bedi matema me fa nipa koro ho no atem dem de ye nku sra me nhwe nipa koro mpo
Ba wo de me de no kra ne bebo because on ka no kra. Da bia ya ho wa. Ba wo bo anyina. You are evil. Change. Muntapi screen in my way. Muntapi Miss screen. change. You are evil. Mami, sister Abrabo wate. Sister Abrabo na me yense me. Obi bia lo wa tra bia no nanim gu ase. Ana no kan asem bi wo say. Unim di enti ane me nam. Unim bambo. Una aka aye. Me I'm very honest person. Aka metime yi me kidi ba ko di ama ho. Odo that's kind of odo amenyama o. Wakuya prempe no ko hu saade no. E ma ni betu me for say. Esroya saade ni jai. Yenye saade ni fama oyonko ba. Obehu se me pewa ase ma ni betu me for. So no aye bi pen. Ama eduru echi na esi on na enye odi nkofo tokwa koma no. Ma be kru tokwa ma wawie. Wo se bi mu buase na ba bejame. Ya be di sika aka ba ye be kire sika ni mu. Se na me nyaaye, se na me di ye. De iso ye ka no, sa na menya. Obi abase wadi ni kunu. Kene ka ba be address na yanku de fa ho be. De obe kan kinya be bo ye. Ehu. Bro bo na menko. Then oye ball leg bi. My friend simple. Ball leg ge bi. Ne won fe ge bi. Oh. Unso wo chance to who de worker. I am not that one. Are you 99 ho? 99 ho ge bi. Ne Rachel. Me patcho umi flop papa de sweti. Ya di binu so na ama wanom. As. Okay, so ko penyin ho. Minim so akopa na to de a. Akopa mu nyina acha wo. Yenko obi ye live a yenko si ni nyina so. Nye se da apanyile. O wa ha request nebla. O wa ha request nebla apanyile. O wa ha request bla. Ayasemo. O wa ha request bla. Unim say ada me call apanyile DM. Aye saa time na lady bi beka say owo Queen Emma Odua. Wo say me ni Asante Queen. Eti audio no omo de be ma BJ amana ba bebo. Eti omo mo saa fene say we audio no nkyere me. E na me ne wo nyina ye call pe una be frɛ me. Eye wo na be frɛ me say so betie asem we. Won hu say wo mo se Queen Emma ai kaka ye wo nsema ye wo audios no. Omo audios no. E na wo share life ne de ma me. Me koye no na omo ka asem ne fege bi ata bibi me refi ata billionaire. Ama ata billionaire ne say esho ya hwa nso ye na wo nsem a Queen Emma akoka no ye ka se ye ka kire wa e ma me kra me share sa life no kra ma love mu nyina so mu nyina amra e metie nsem a omo ka that day na me call panyile wo e de me number ja no me di ye mu say won fa audio ne send me won fa audio no en send me send na sister ne di audio ne be send me a minim send me na me call ni di ye mu o na me so panyile this is my number, can you please send me the audio when fee me and then I let in the audio be send me a minim Asante Queen menye sell out to say wo na woni ni pedi agora wonyi wakoma mu fa ni pani agora tina wo face de wo face ka wo me sha ana ka wo me ne wo ja agoro di na me a me block wo me delete wo number no ana me ma wo life so biem no aka wo kan wa no tu no me to shade a ka me esroya ka me ne wo ni asem wo be to shade ma me Friday Saturday Sunday de na me bufu ye enya wo nko na wonim kasa wo e na omo hye wachi no wo bi entime nye wo because minim tokwako omo bedi mata adi da tekum nipa kwase aba wo twe kankan konkonsani wagimi unfi omo kra na ese wu case no wo mo e na ese wu case no omo na ese wu case no se ka wo ye din na ka akọ oboko a ka me ma fa megina ye ready na ya be na obekọ court wa mama piapia wote ayi Dutchland abonten so etimi be say obi adwuma ono na register what register all in the name of say wo ye amana hye me busa na ya no mon kanche mate me turu machine wo me fiefo nyina say me ma adwen atete na ma me mo odam a ma adwen eye adwuma ka ma bebe ka say ma adwen de te ye na me to ka me fa ka say me miss ka bia me disika ka me ka say onko na ka wadi ba me ye rare person ti a me nim say ma adwen no obi antimi nye enka hye nche me to me wo me ye disika if I would Jimmy na kwana koda last time who share baba bi ti say me ya so ni mu ye pate
Blogbo. Say audio we ni enough. Yanko for frost now. Okay. Yanko for frost. What's up group say? What's up group for no? I say go mo hian. Me ko wa. Wey eso mi mu. Ada na no betu akokasa. And adan we je wunya we yunya ne swat de. We yunya ne hwan. We yunya hwan. Afo mo nya ese. Mo mo to nsem de mama ada na me mama make peace. Mother, I like you. Adan ma be make Me pause na. Obechi. Me a pause, mommy a pause. Me okasa kra ya na mentiase yenti no me bra. On kind of correct. Me ana me kwa kire ne say adwoa. Tie me. Me yana me say adwoa. Adan na oboko na obeti we koye baako. Destroyer, ha say mame nchirim. WhatsApp group ni mi wombi. Oda mame ka na me di kaka say na ye ba WhatsApp group ni. Unim, obeti ni ya be tugu ni so da mame kasa because na unim because wanye audience mame kasa. Oni obeti wom tugu so de ne be coin. Oh, mo mane kasa wan na me tu no me sere mo. Obeti wom tugu so ma ye ni obeti wa mo be coin mame komi di obeti wa atem. Ena ewie che hu ye na ogina obeti wa life so na WhatsApp group for ye nyina ebufu ye say ye be koma na no wasa ko no sanom koye fine ye ye third person etie nkoma ni biem ena his royal be pa ya chew etie ho no eno no Okay, mame blem me ana me call ne ho na me si adwoa ne ewu ye ne bedwum le bi unya obi ma ne nko ntokwa mawo onkofo na mo WhatsApp group no o pe nkofo mo do pa san nkofo they are rare people the so mumu ye na dan na ukopa obeti wa chew na me Israel wan fa mani wachi ukopa kwaku Kristo cha wan fa mani wachi uko make peace wan fa mani wachi amma kan sinsemu e be mama ga se bi kra me na menye na wo ye me kan na waye din sa time ne so na woni kwaku Kristo kasa da mami fasten bi mlem me wona kwaku Kristo be frame me say e mami nko queen to kwa ma no because e ya masem yese menye Israel minim won yese won ye enye wo se wudin dodo enti bi na meka jo se hwe so ye na ntokwa bi ba mo no anko ne ntokwa ne ja se bibia na odi gwangwangwa menu abe ma ne betu me fo mentie no say not knowing say ono no me meka kire no na woni kwaku Kristo ababa ye one me won no se kwaku Kristo afre no na sister yet me record kwaku Kristo kwaku tia who kaisa wo fra Asante Queen aka che ne say e ma ne ma obi a ma the platform so kaisa asem no wonu anya ne life who kaisa asem no or record Asante Queen emotionally blackmail jawate Chasuna Santo kwa untimi ne menko mo obi alamra any audios drop make I drop because me de makoma mawo eti onyankopon kura nimu se obema wa boma hwewo eno record kwaku Kristo e obocha me ne akua prempe se yentie ne kwaku Kristo ka brana nu mu asem no se fi ne kono kwanye ne life na se kwaku Kristo enemy o woni me ne akua prempe ena me ye din wo ka nyina so say din so na ye say e won wanti me stop bla no na me say o say me fa me ho adwe na me hwe yi wa baba wa yi hu ena me say ne wo ye no e bedwum be obi nko ma wo because me koma wo bia ma me nsasi fom enti me nko ntokwa ma wo biem ena me fa me ho adwe say ne fi na kro me nko ntokwa ma wo biem ti na WhatsApp group no me nkom me nkopɛ hwe wo ho me nkopɛ me nta nko ho because me ko no me bia na me kwakɔ hwe ade wo ho ena omude betu manimu say oni amukobo mu no se ne ekofo abu asifenfu wo group ni mu no ansha na wo lusu wa do fo ginala ansha na wo fo no lusu o mo enti me ne wo mra na me ne wo meka na bla mu na beka sa kire mo na pa o ma chawo na nya kasa pa bi ka kire wo mo because ne ekoso na no odin ena me ba group ni mu ena beka chawo mo sa me sra mo omo fa nche me nua no na mo fa ne saa na da sei obeba me ya meeting eno krampo no mu nyimi ena me no nyina ekofre omo ukofre omo na okeka won nsema na opa omo chewa ena ne okeka ene opese ope peace ena ope de be emo mo kra busa wo questions say peace now also open no are you ready for that peace and I'll say yes ena mo se ne okwa ahwa wo so ye because no mo de ye wo ni tebo mo so be di wachi Asante Queen na minim se na medi wudi o se won ka no kore
When I now flow so being cano no. Hey, and more I must see a quabrote and no 14 years of bois. Or quabrote no 22 years. Or drew 22 years to call Germany about so. Or bois, no one sat and or quabrote or the ashimo. I am to Mom will be or quabrote 14 years, sir. German casa continent cadet ye. What's be that? When him someone Jimmy, it's what the whole. When someone ya more. We are called on to we are called on for or quabrote at the age of 22 years. Or to a debt in the current papa or cut debtor as a friend was near debt. One co school or Germany will be our boy. Or co school or Germany at the office. Debts in the crowd. As I say, missing all your information on my hand. You think that you can run? What now be portrait and for say, we wait, I better want to say. Maybe they may say me yet. It's me obi me once and back kulampuna any news. And no say na mo kaka mo nsama na me emfa me hono because I know myself say me nye sense. But wo there wo say we too good. And ye kan obi o ye lesbian panyini pa. Wo na wo tibita free twam agyaye. Ema be ma wo ne te. E beto so say wo ta free twam. Ema ne bu e video. Ah video no me saka bi. So say me boa. Drop make I drop. It's ya me ka so obi de say won check. Ye can obi oye fa wo watcha. Wo no ya number 1. Be man na te be pie so woni mimi. Mu ye tafribomski e wo agyaye. Amesika wa mo da mu o. Wo ensa no pe. Ensa e no pe. Amesika do obi kot eto so man ni pa ko ne me kasai. Wo kunu bo mo ni ba ku tia ye. E ye che na wo tafre. Eti nna na wo to na ye say o ye lesbian. O ye say no me fa obi mu ban. Did I care? Wo na ye church senior. Ah wo da so ye wo get ba ku di ni ma bena. Ma bena or your girlfriend. For would see me na koda. Preach what you are. Don't come and trump shit. Israel Kowachi, Mimi Beasam na wukai. Mimi no. Me I don't know Mimi Kuro. Why let's get part on one on I don't almost say one more. So Zimbabwe news or your deben ni. One of them almost say one more channel ni kuko pio so born man ni ba ko exia na e wono a. Kwa bloko so so wajimi. And I make a chum say, Mammy, Ghana Jollof now, ho. Me will say, Mekai, no say, Mammy, go see us a while, some near Bekai. What makes one name, Pone? See what difference is a crampona. So now you're the same you are for. I don't know, Quinema, what did this come out, Quinema? Me a pause. Quinema, dear Mekai. Make a samanka. Asante Queen Mekai. But now, what you discover, na Mekai, there be. What about too many mono? See a boy discover Queenema, and I'm saying men play because me Queenema a diaboda yentem. Wabomi Jamesma boni Gianni be, it's a year con. It's men play what discover Queenema. Emma Gianni menyame. Sometimes no, none mammy a queer prempeno. Esse mammy be what our piece of friend said me, yes, I did not. A gentleman to me and yammy to me, say, Shana mamma, penny, a queer prempeno back at me. Or no, mamma, a queer prempeno back at him, say, men are very careful. Queen Mexican, men stop for Santa Queen. Shana mamma, nanny j. And I will to me for some minute. Say, one I had the walk qua. I can make a side and it's a slow. Me and your sister no. And I may say, what say. It's in your quadri. By real castle is come up Queen Maubua. What an celebrity. Israel. Quinema Sikanya won't Niku and Mumpany for more supporting or no any more Muninaka say. Said your ne Quinema is Yakuno Kojisca no Mudio Muntria. Asante Castle of Kakojin, almost obejia uncle. Or Muntria, and Tiku any more Mounties can. Tinyon Kwana. To be a guy, cried the catcher and say, Shani, I in this can because or no, this is an call, baby. Baby, or the coin I hear, Juma. Sister, I catch and saw the neighbor fear. So no so nice, sister, sir. It's the Asante Queen and the ninja home. It's a Mekaye. And you would give you an answer what discover Queenema. Yes, Master Mekay submission, no. And I mean, what kind of so can hear me in your backo. Asante Quobua. Who told me from so can I quite day? It's in your quite divine of Casana what discover Queenema Obua. Cano Krawate. Kings no. Jai, but many women fight, no. What be any more good idea? Obi anim agudi edi Monica Heki kraka jo sama Monica Heki e katla o say she na wan just kama Queenema ni bukura fuwo
Akua prempa bu fu. Enti seye, mame. Metimi abetena ma won. But mpese me ni uwie. Oba bie mu a, ena minim de me de beba. Enye wadwen say me be free app yi so. Ama wabetena app yi so dabi. No. Ena ma kire wo mu no. So ma ka kire wo dada de a. Ena na be ma bi nti. Sa be ma no so me ni wo biem. Oni me